tasi lea vaenga o te whaamana tupea le tātou ainga diaspora. O le nau ta inga lava o le sunga le lipanemia. Na ia nau wai e toe mawara tātou so tanga mawhanawhana. Mongi lava. A e toe tūne mai toe tilo. A e tū mai toe tilo. O le whaamanu yanga lea o to ma amata mea ai le sunga lau le ma le toa. Do you know, let me tell you something. Sa o maua whamatalanga. This is straight from ikokongu o sui or kaku ainga or whaku kuele. To sa mutasi sa moa. Lea sa iai pa ingang kengi. E le fia. And when I say this, if I prefer si ayo sa ukau whaaleanga, but it's the truth. Yes, it's the truth. Or the truth of the matter is, e le fia le taita inga le fionga le sao whapito i le anavalea la auli le mali e toa e whaamau popo ka kouia continuously. Ka kounga i le taure a inga o le whatuatua i le tua sa mo utasi le utato lango ia i le whainga malo man swinga. E le fia i. E le ikarangoa mai eise ka ngā ka whakau waa ia ke au. This is straight from one of the MPs. From his mouth. O le winga o le whamatalanga, whamai o le saunoanga o le finangalo o le sau whapito. A umalo le paroka. A umalo le paroka loflua kasi whamai. A wa umaloa. Wa te taulo ia la auli le mali e toa. Tu lou le fionga le paramia. Wa kauronga lava loa. Awarongi koe hango mai foi ka ngaka. Tu lou. Tatia, longo winga ya kangia mai. Whako a koe hango merka mia mo mia. Tau ia wo mana tua de vanga le amatanga la ngola fa malu si au le o fa malu si au mo o le la ka wo nga fa vai po o le la ka wo nga upu e seinga o po o le la tau wa na e fai tau ala tau tua ma o le la ka wo nga e fai ka mea mai tau mea o le upu na au mai e le i mana o le lo matua tu lo tau lo matua wa tina matua sunga le sa whapito e ngake le i manga o e whaawa o pēr mea. Yes. O lona nau ta inga a ua tū maa lo le fast ma mau maa lo le pa inga mua lava lo a ungi koe sau e le fia o ar mele ta amilo mai ai le sunga la au le mali tō ma le whainga malanga le fast e le fia no ulo le mafuanga no ulo le leia le mafuanga o le mafuanga e musu e talia ni tu ua lalo atangata. Mga kua mai foi lenga o le whawhika uli kele lea lenga kula i mai le HRPP. O le whawhita uli te lea. Le foi na whale tonu ai le sunga ya tu le epa. Ua le langona le leo o tangata. Na o le wha o ngā ina o tangata. Again, a o whai akur kara lefa mai ora kaukara i kiki, marifkau whaleanga. Se o le mea moni. O le mea moni, ar mea loko whakuai. E whao ngā tangata i me mo mia. Ai le fia whaalongo pe whaafofonga i leo ma le tualalo a tangata. Ma fuanga ngā musu ai lo makua e ka milo. Ele fia saulanga mga kua o inga a faile ava ele fia foi meio ava. Do you know, and now number one person ele fia meio ava fakadi tu lepa le la sa wo foi male fionga sa fa pito e uia o sua falanga ke umia o se sua fa sa tu lo to fanga msale valasi ai ele fia meio ava kusanga excuse lea e fai ala ko excuse for mai se haru kai mi o mako re lungo o kai mi manga ruenga mai ku la fenga ruenga malo e oi me malanga mai tula e pai vitamina le ngolo te fai atu o te ai filo i mer community Samoa so se te mi ala ta u mato ai tau no mai ai ma sa huni to ai tau no mai fenga malanga tula e pa ai mato tau mo fai se ava fa kadi e se fia le ia le konsula sa ia ngai mo no le fionga fe mata mai si kong sula i momoa e kau aku loa si fonga fau kua tu lo la foi fa fonga mo maua te mam tu Asiata Puniu tu lo foi le fionga fatili maniso ila tou failangi folong
so se kaimi ka mo fai ko fai se manga ko mai o le alo ia o la ko mai o le loko la ia sa mo ia ku fa se kwa mo re se ava ngoai fei lo ai fai se ava paki se ka ke se pu a walo la to o mai ai to te se la fia e mo mosu ai walo le su enga u loinga o le mafu anga na mo mosu wa fo inga pa walo le kai mi ava ku sa o se ku ala lo le ku o le kai mi ka ke le por ko inga ko si sira e ka ke lo le por ko inga wala nga ele au fe kalai uma ele au sa ngo uma ko kele ai a maua lo le avangoa e maua e kau ke le ipo sko inga foi le makua e kau le longa longa leo ngi me fa nga maua fa sanga marko inga ava le tua ya la usunga de pare mia o er kai alofa le ku awo ko ki songa fa e mo musula ina nei mamuru atu upu nei matala nei ao kalangi e ao nga e mati ai lo la tu le mai ai mo musu ai e mo musu ngangore si palang you can give but you cannot receive you cannot take it kusanga o lo disha me ki fia nga ole a se upu le taking o se faukuanga se simusu mayo o le meranga a ina ua pale mai le sunga le lauli le mali e doa mai aru ese mare HRPP o ke ka ua ya ule movement lea o le amanga ia o le leo o tangata Aisea se vaenga ka unga fa yes o le amatanga fou a o kuaku o pakaku o ngai mea ua finally ua amanga ia le leo o tangata aila se mea po se upu e ka kaunga kaulai ai le temina ese ele sunga laule le mali e toa mara HRPP ma fatuina le fast e ka kaunga fa au ku le vaenga nga amana ia o le leo o tangata Aisea le alanga nga lai ngolo i kua fai road show oe ma fuanga nga lai ngolo e fai le road show Aisea wa manga ia le leo o le maumea ma le leo o le makiva wa manga ia le leo o le kanga ka fai ngaruenga ma le le fai ngaruenga wa manga ia le leo o le aonga ma le le aonga wa manga ia le leo o le fai longa ma le fama wa uma leo ese wa manga ia esa o ia de bok fai ko yes wa mana ia leo o tangata uma wa ai fakasi le maumea ma le makiva wa saungo fakasi le kamau ainga ma le le ayo semea o me ngana ngai finally o le mesa tato yai mua sa na ona fa pili ale namu ai follow patato le kamela sa na ona fa se e o tato taimi o fainga palota yes nga fa aka wasoinga uma o ko fonga mangio mako maka so o se paia inga ma so o se paia inga pa wana o me pia se me foi dele o me le tu Pule HRPP mua kusanga nga o maya pia o nga au kirikiki al tofa fonga mai samo o melen kupu peya o anga au kirikiki ma au kapua kusanga nga umanga ka alo ile lima kausanga ye fa mai ye ka ko se mes fa mangyanga la ku mama o le fa se enga nga fa se e tatou samo o me ka ko se mes ye nga o mai lo le sa o mai solo taimbe paroka a tofa fonga nga o mai ala ye o mai ya fa mai ya ka ko ku ya mai fa mangyanga ke kele nga se fa mai fa mangyanga ke kele ngai ya wa umangwia la pa inga ya ko fa mangwia mai le ama ko hip mai vai ai ku sa ai ka roku le pa ya kiri lo oi ya ko inga pe ya va vi persuinga pinga nga foi ma fa mai ya kapken ya ai mo kile ko yo le angar ka oi ka malea le fa longo malolo oi ai sui melis kama ya o ngai porpa u oi le ya malolo oi sui melis sapu o le fainga nga fa ye ka ko ai vai de mandi o le fainga nga fa ye ka ko ai fika nga fa ya ka ko ele iai ma se mea nga fa pe mai Samoa se yo mai la so ko finga ngalo o fe kongo ka o ko finga ngalo
Se ka umai pole aso ko mga onga. Ka umai. Ele ai se mea whapena na tupu. Ko sa ole mea ka koulenga yei mua. Ole au kirikiki ar mea. Ea, o sia ka komengi. Ole au kirikiki mara au ka puat. Nga umang ka aro. Kua el pisingisi lea. Nga aru ko kongo ele iroa fai konkalaki. Ai laku oka ka ifia milio nga aru mele angai. Ele waku amakan konkalaki ka isfurua. Pawa yo learners ma amateurs e aku ko aku ka wo foi milio nga eva e mawa la ku iyo o le mera nga sa mo e sa ola tala wa le wa e no for the nei fa fonga mai tanto o le wa no for nei to e ma fau ko e ma fau ngi ku e sa ola la kala yes Sale se fa ka o so leo esa ele ka kire I loar nga mea. We never knew that your voice and my voice is so important and it's so powerful at deciding nga le lumangai o kai o Samoa. We did not know that. Yes, maybe ngai loa ele au vaenga ia au ka mai so called the so-called degree and PhDs, maybe sa lako, yes, whatever lako lo ay awa o lako sa manguyay kulo isi fai longa matatao marlofa ole lava loa marko akele o Samoa fa manguya mai lela ko felis ka ko paroka hip hip hey kau ai mai lo ma per kau ai ngololi le ku fanga mai ngokupi pior ka wengo lo le foi le vai ai ina o fili le sunga le la le mali toa esa vadi ese enough is enough fa ai loa ile la rolangi o Samoa that you and me and your voice and my voice is very important. Yeah, e o foi a ule fukwa o loro o fakaua. E o ya o le ke sa fai mai. Le te mai mo mai. Now you know your worth. E ko kongor fai nga malo Samoa. E ko kongor ko wa e sa fai. A le fako a e sa fai sa o me ka o le se e ma o mali. Aisea. O foi nang fale kongo o e suia ko kako. Si? E suia kako. Ele suia la ko e suie o e ma ala le wa e sa fa ngi wa e kama a ke lo o le miskeli o nga le nga ko ki ko u la lo makore le le yo limung kuro ma miskeli o le ko ki ko u la lo nga makama ile ikama ya ke wa o make ia inga le kupua o le kupua sa fa valea tatou ina pa ya inga finally wa o tau malama wa pupula o kako maka ile kau fa se e mar kau fa valea sa fai momo yes dala nga la nga asa ngi makwa ngosi e palala si vai ala fa pa la lo ala fa folinga mai be folinga o se tangata io e feal wa ia wa matua un piu wa se me o soifua e mafua lenga ua whaangangana ina e lea tua tama vale e tusa mana fionga ua whaanganga inga e lenga wa ula tatou o male tau te tau avele mau o lea la ua finally ua kako realizinga no e le o koulai word power o matou we are the people. I got the power. Sa on pese foi dele. We got the power. Woo! We got the power. Mai. Orenga. Ole fako a o realizinga. So le ai la sa o wa ka wa. Ole mele ko ke o mai la na le te fai atuai. O le fai pule le ngau I le tu lo wa ta o fale tatu. La le utitala no to ya because e ke le la pule ele heisa pule ai oi ele ai ma sa pule o ya ai a vai utitala no atu o ke pule ya oi
Oi. No, wala la wingala. Tango e fa la utele la utala. Mau ke pule ya o ko. No, la le pule kai mar paloka. Ora kai mar paloka la ke kala ngoa kuai. Ole a lo to e fia tama a. Hey. E ke sa me runga I ole mau ke uare wai ola. The people. Lea o ke kala ngoa when I say I mean we. Ia nga. So, awala le fia kama. E nga ole ke sa whai runga o lea. Ya. Nga use inga o balaka. When I say it means all of us. Nga whika ngofia o ka ngaka vaikele se I balaka oe. Ia nga koe fo ilo le sana le lausului. Ia oe, mawhanga le tu moa. Vele le vau fefe. Ia lena. So le mela na le tau le fia mai. Le anga wa whaanga ngana ina e le tua tama vale. Wa whaatari tonu ina ai. Tangata ai ngausia ai mea mahalosi. Ia walanga kou ke whai mai o kou ke mahalosi. Hey. Sa ai disi lo makua ua I le mahalosi e wapa waku. Awa o tau talana wani. Samoa. Lela le na la yona tolo pulo na fu ila fa sole ai se tai kau ke fa fe kai ai la yo le tua ai mo morli le vinga o le vinga ave ile kua a o fa fe kai ka ko fa fe kai ka ngaka fa maike o sa onga nga le nga le ngio ka ko vinga o afionga nga le kua o le vinga ka ke le ave ya la audir ma de to inga nge fa o ai le tanga le vinga o le tua o le vinga fo ia ile kua e o me uma a o fa fe kai le la audir le mali to Aisea o ia nga ia foi mai maka u ia Samoa o ko we le power. You got the power. It's not HRPP. It's not us the politician. It's not Julaipa. It's not Fiame. It's not Laudel Malieto. It's not all of us. But it's the people. Aye. Susuma ya le Laudel Malieto. Kiro ko master plan nga. Ole master plan sa awanga. Ioi. Te o kango ka wa. Amaro rusunga Laudel Malieto o kango ka o master plan. Mangkuanga ro ese mer kamaro man master plan. Do you know what? Nila kango ko ku aku le loko le mele and this is so prophetic. Ka ko wo le malolonga. Tau te sila fia le master plan le ngasa ngoi Laudel Malieto ngaru ese mai akula epa. Ngaru ese mai tangata. Ngaru ese mai le Laudel Malieto ma ave ese mai nganga o kangaka umma o Samoa ai koe kuua yanga o kuila epa malanga ngu melo le HRPP. Ioi. He left HRPP and he took all the hearts of the people. He took it with him. Ole plan le ngā kuila epa to hold the power, hold the authority, and hold the hearts of the people. Ia ka ke muso e whai aku wile in captivity. Ka ke muso e whai aku he held us captive. Emotionally and mentally. Yeah. Au mea ngaru ese mai malaudi. Sila kuru ka malo e ure pau ai kula epa ure meoe mana malosi ure pau u kupe ai koe manga o e mo kako loko mo kako mafau. Yes. E ili si kalanga mafa soa ma le singa kanga il me ka o le meole soul abuser. Is that all ngakala? That makes sense? Yes. O le menga ko puya ka ko nga soul abuser ka ko nga abuse fo ile lo ka ko soul e o kope o le power o ko mo ka ko nganga.
Ava yang fase engang fase ekako. Peang ufa ku per karong kikiki. Nga umang ka aro lima ka usanga o mai sa mo. Ia vatun tama me ia vatun tama ilole ia ai to mai to fa manu yanga ya mato. Wa